Jeste li čuli za Kinesio Care i znate li za što on služi? Kineziotaping je neinvazivna terapija primjene kineziotraka koja se koristi najčešće za ublažavanje bolnih stanja i idealna je za primjenu kod sportaša ili ako imate neko bolno stanje koje ograničava vaše svakodnevne aktivnosti. Dobra je prilika da ga se koristi zato jer se može koristiti i izvan okvira fizikalne ustanove. Da bi se primijenila kineziotaping terapija, bitno je da ju aplicira stručno educirana osoba koja zna na koji način da aplicira traku i koja je njezina uloga zapravo u terapijskom procesu. Kad se jednom postavi tu kod nas, znači može se dobrom njegom same trake nositi čak i do tjedan dana. Podržava naše mišiće i zglobove i na neki način djeluje kao naša druga koža.